Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ma vidéo vous retrouve en bonne santé. Inch'Allah la vidéo nakunda fik bkhair ou ala khair. Essayez, je reviens avec une recette de pizza calzone. وعلي مغانا مش l'accent c'est l'italien exactement. علي مغانا la pizza calzone, non, je sais pas. Mais يتمشابه وكايليا. Donc pizza calzone. Très très bonne, la pizza natnen. Donc je vous laisse regarder la recette et les étapes avec moi. Avant que je commence ma recette, je vous montre à ce que je fais السميط ومن بعد الطريج ومن بعد الحرير بحاصون 4 saisons. En plus شلال غير اللي غيدوينو. Donc je dois les relaver parce que هم مزيان. نعاود غنشيلهم. Et voilà. Bismillah, on commence ensemble. Donc, on a besoin de 500 g de farine, 500 g de farine, 100 g de semoule fine, 100 g نسميد أرقاق مليح. Une cuillère à soupe de levure boulangère تنجوث الماكلة نتمتون المطلوع. Et environ 300 ml d'eau. 300 مليلتر ومن ميخدم ونسمراي الماريك دانكو. Les 300 ml, il faut les partager en 3 fois. En 3 fois, je veux dire. Donc, alors, chouïa, on va chouïa, ainsi de suite. Après, l'farina, la chouïa. Donc, il faut compter de 300 ml à 1350 ml. Et je rajoute une cuillère à café de sel تاع نجوث القهوة الملاحة تعلق على fin. Ensuite, je pétris ma pâte pendant 3 minutes. Elle a la patino 3 دقائق. Et à la fin, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une minute. Je pétris encore 1 minute. Et je laisse reposer pendant 30 minutes. Et pour ma sauce tomate, j'ai mis 3 tomates, 2 gousses d'ail, du thym, du sel, du poivre noir. Donc, alors, 3 tomates مشويين بالتقريبا كاين لا فيديو هي سنات مسكر زعترة الملح بالفلفل الركان شويه ومان un peu d'eau et تجي تسوى ومن بعد ميكسيرت الميكسور. Je vais vous laisser le lien de la vidéo de la pizza en barre d'infos pour voir la recette de la sauce tomate. تكون تجر la recette de la sauce tomate نيا يوكسر سداون لا فيديو هي باش تزرم les étapes exactement. تورا لا باتينو دمغ جمع قتيدا كاي كان عركت 30 سكوند ومن بعد بطيقتا كايني بطيقت تنكيت كسيد 5 لا ميزور هي على كسيد 5 دونك بطيقتي داكا علقت لي بول نتايا. Après, je vais étaler avec un rouleau à pâtisserie. أتجعد غكيس وجعاد وتخدم غير تاققت مليح أتعلق سوف الفرينة. Je mets d'abord de la farine et je vais étaler ma pâte. Donc, je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour voir tous les détails. Pour la garniture, vous avez le choix. نكيني على الغسيني الثون الوحيد لا موتزاريلا et de la sauce tomate. Après تسمر ما تعلمت البولي
زعما نتعلم لا فياند هاشي، زعما ما تعلم نخلي لي ليغوم شغل متكتوكه. ابري بور لا غارنيتور تسعي من الشوا، كل يوم هذه على شوي ساعه كريم، كل يوم هذه على كن اي تحبي. Et maintenant, je vais fermer ma pizza calzone. أتقلب غا هي تايا la vidéo هي تفهمت très très bien. Donc, je peux pas expliquer plus que ça. تتقلب ومن بعد بلع très très bien les extrémités نكليا نتبلع تكي هكا très bien في لاسنت، sinon ما تعلق الفور أتلدي. Donc, on ferme très très bien. تورا جو برون ان بانسو وسعلق سوفل البانسو لا صوص هكايني، سعلق شويه لا صوص البانسو فيت في، وسعلق الفرomage râpé سوفل. et je vais les enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. donc الفورينو غنشعلق ماكسيموم، غنشعلق مليح على لافونس، ومن بعد ما دير لا بيتزا تعلق على 200 degrés 200 درجه 15 دقيقه. donc le four il faut ديالي يحمى très très bien. Et voilà le résultat final. Pizza calzone tout juste sortie du four. Regardez bien la couleur. La couleur enceinte, franchement. Même le goût, c'est très très bon. Franchement, la pizza natnine, juste elle est fermée. Regardez l'intérieur, comment c'est vide. Franchement, c'est très très bon. Et ça change un peu avec une petite salade, ça fera l'affaire. Qui pour moi, benin. Après, pour voir le goût, il faut essayer. Tu peux pas voir je vous garantis les ingrédients. Donc c'était ma recette d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salam.